sana mutegeri wa Meru TV ketheka ringi nkethi ciarukiri kuma kireni muthoni wa kiramana kuyakiwo tuthiatirite kimetando yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya kututhiatire kiri Signet na Pang Meru TV twakugwatwo geni sana akiri mubango yu turinge imekene gicunji ketu ke bithatu gicunji kembere agiukarigio kunenkeria ndeto ithitaurika na ichungwa ke birito murika ngatheti ara tukumurika ngatheti ya The Standard na kiki gicunji ketu ke bithatu ne ndito gwatanirite na mweni mutambo nerikana nkiumara inkukwirire tugachokera na Secretary General wa KNUPT agatwira mtu abati umigweta ati anontu ndikwenda kuchoma irokire mono ero mtu kumba kwithira gichoma anyway ni wambeta muthoni wa kiramana mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kwi namba ikyo ni yaku 0748918901 umbe kuthiro gitwandikira message ya ukiuria kiro kwenda akumba kwithira ukiuria echo andagitari kana digitani kuma county ya Meru ibombere kwithira bagichumire na bawa bonende iba kunenkanira ultimatum ya 48 hours kiri board kiri thirikari tuketha tukielezwo boya nimbiongo bakwithira bakienda number 1 bari wabo iba ikiri wirane bo kwitithwa nkathi kana promotions kingwe na kinya ku sign baro acha wetikaniria maybe na mantu ya promotions na itomba kwithira achi kinyanira baumila bawa 48 hours chomba kwithira chikithira batethira bakiarirwa abakethira bagita mugomo batunendekira twitie tutethera tukimenya muno nimbibiyongwa abomba kwithira bakienda kubirona tukaito nebiko kwina mugomo ndaitari anga clinic officers bagomere anga nurses bagomere we akomba kwithira aito tariria na kinyo tuthomethio boya tumenya itengo ibie kubiyongwa na nimbibiyongwa bira bakwenda kumba kwithira bakibithirwa kenda bacho bateka bwithe mugomo ningino kumenya ugima boku nibuo tonga boku bamwiro ugima boku bote sawa kinya uwe ute sawa enderera rwangiro ugima bomwiro roba kwithira rukiringi batu twithe itumba kwithira turingithitio karibu sana mugeni aretwa Elias Mutuma ende antikwenda mwariria muno muntu munene kachiarairia karibu sana asante sana bere mumero mbeta kwa Elias Mutuma ni mwandiki wa munene wa kiama kira kia Agent Ndawa itawa Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists na of course tutataira member betu ninge na vyama vyetu vithitu kikatiba nikenda ninge vyomba kutetera muandikwa atikeje kuinyiru thirikari yes karibu sana akimturame mbio kuona ria mbere entichikithira wibate taira kwino wi station ndi ukimembi ukiaja na utungata bogi mbomwere kana bo karanthio bichine kuthila lile kana gati kana what happens ura mtu akienda kumenya nkuruki akumenya oni mbita nguge Kithongo Sub County Hospital for the last 9 years last year October nikaenda Kinoru so bitangugina thirikari ya county ya Meru yes. Good morning. Ruterero gimomwere county ya Meru tuko namna gani? Tiga mantu jaja jiraja nontu rukurikana Gavana Mutuma ntwithinkia akujukia giti mwezi wa 3 au batwi last year of course itwa mwere ample time which is okay kana ibwega kumwakanya thirikari awe ibange nontu nurikana tumite gitarire thuku muno ria Gavana utathikaira antu na ndi woju no tuthikira no turimbi thina cienu agatuthikira tukea twamwira na atwira akaingia so gutena haje kuringa gituma at that point kone ngaira mtu kanya kenda ningia thithia mantu era kuga akathithia na mbuge Gavana ethire alitinguge batena hope buru kuringana thirikari rereo batena inya batena hope no tutemejara ni usererwa te promotion utecio kinya kanya batethikirwa you know te lazima kuthuro imbesa kitwitagia sometimes twenda kuthikirwa antu bena thina cia ki family antu bena thina cia kingugi antu bena kuthikira muntu muhimu sana te lazima mbesa ikumba ku rontu bwa mathugani jantu kugeria gwika alitingugi banganiri kugine now when atuthikirire of course na ria mishara Nigeria thiora thirikari wingita ithagia njiria kuria mishara on time but na thina riri ge promotions na mbuge promotions te favor it is a requirement kana imantu jabatere kuthithika kemuritinguge jo ore umuria mushara thirikari kamongera mushara with the time
na ndio ule mantu ja gwita ja chinja kinyanka de muntu na itithirwa gwita nguke mianka ari twina nasi umo itete nguke mianka enana ata promotwa na in charge of facility no rungamire ta hospitali fulani nao na scheme service kana document ile ciugo ro kalita nguke ciugo batio promotwa ri gwita nguke mianka engana uka qualify for another promotion kwa ule atu ku promotwa ni aki emuriti nguke te favor tukuromba muno ni aki emuriti nguke tukwandike bute kuthithia uria kubatere now governor arauga tuga promotwa mbesa iratengwa ni assembly mbesa iria kirwaria turakara thi turuga mbesa iria ori ciumba ku promote antu bagana barauga ici gaikandikana around 121 million ciatengwa gwatuika babauga 40 million icietege promotion inge ite ciandike aritinguge bangi twabera we can not tuthithie compromise tukauga itwete 60-61 itwete nusu kenda bwathithia supplementary budget weje bwongera bu promote bara batigere now tukona mbondi ningi rathithia andibat kulingana na agreement ira twale acio na kulingana na numbers ira twangiriete andibat wira lapsi January tariki 13 anto bapurai now tutemenya what happened tutemenya ina mbondi kinyetie there is no feedback there is no yani ote inyambara common kanda bara bati promote bati kwetie interview anything bara bati gwetro barua baba bati gwetro barua na baka nenkerwa bata nenkerwa nobody has been given na itu koria why then delay imbi teo no tu bese cia tengero ne assembly bese cia reke budget bese cia leo na bwathithia na bondi tumba kuthithia advertisement ya position but the vitrines we finance kedra kwina mbesa wona kandi batigara kaya tare aguru wona mbondi uga batu to kwandikana batu to promote me finance ni ugeta kwina mbesa now iro to kuria imbi the na imbi oyo yongo to iro the na imbi besa irio adivati kuthithwa what is the problem the na inere daira to kwariria promotions bwana Elias yes. Promotions mtu no amithikire na kamitaura na njira nkulani kwina promotions maybe ya gutwika urari nas kwa miaka maybe 10 ugaitaitithwa uritithwa kiwango kiriku kingi na kwina promotion maybe imuchara wonge lakini uni a form of promotion irabu kwa promotion i promotion zili kuchongo bukwambi mbuge kwithora kwina job group rira wa muntu ejari umwe andikwa utonya bandi pro batonya job group H itagwa job group H using the alphabet itagwa H now wathiria depending na scheme of service ire kuga urabuga itanguge kwikanda wathiria 2 years you qualify for one promotion automatic utea brai ugo koeja kwa tu gwita common kanda that automatic one aya also for some years go serve 3 years you qualify for another promotion uga itia job group common kanda gwikianje now you need to go to K after another 3 years or 2 years you go to L after another 3 or 4 years you go to M N for the degree holders babe kimendiko viundi bambairagia hem majority bambairagia hem wamberia hem obati gweta N automatic inyethora M na N cia manjiro kwa watu kana ndiko ma OTM EN P na obati gweta atonyera N abati gweta P automatic common kanda lakini ingera nde ino nindi basis ya base ira county na chona ndeka yata kebuika kulingana icho ugo twetetera tukio wonu kukaramya yange komi ntaitithwi nyanjo group yemwe no to group ya ni kuongaira allowance buka house allowance traveling allowance so we can to kuongera no to service ire offer no progress and why is it important ni important no to kwa ro karita yo keja kulitaya jo group J it is a great service ki ogwe ki mwitiongugi no to litaya ta ro anjo group ya pension ikwe kethoro nyi na ndiguo muntu uri agwe kuritaya ata promote mianka 13 in the service kire we aritaite at that job group na nabatere kuto hari haya job group kende nya pension yo ithora empeta itu kona na this is unfair no to ti mantu ja officer kureka go promote is not ti nguge we ni itete nguge we na ninge muntu bati me sibati kutarwa uria ugo andikwa nujike ne ugaritaya which date cietho already ciekiri ugaitira thirikari mianka ngana by 65 I think by 60 umeretire naona so kama utaretire by 60 it means
Ugeta job group yo by the time you are retiring no bati gutho ikinya searing. The last job group ugetha ukiritaire okinya the last job group. Ukeya kuritaire aja in the row job group no twirite gwita ngugwe mianka 40 for the government. It is a disservice. It's unfair. Na imantu jatibu. Ibaba kwa promoted kana ipa ikubabu kwa bari recognized. Ibara ba kiamene kana ki union kana ni murigitani wende. Bara ba promotion kana ba recognition. Ba ukwenda babu kwa ba ego promotions no tukinya buru promotions bukwenda na recognition agreement. Bando gatweleza recognition agreement imbi. Recognition agreement is a different thing. But tuliga they are all cadres. They are nurses, clinical officers, even doctors, specialists. Today we have a consultant of job group N. Enter job group ira tonyira no ari. And he's a consultant. Ura tukwita kuona tuko kwa daktari wa munene, daktari uro ku review the last nini. Akon job group N, enter job group for the last 6 or 7 years. Ile tukwe is unfair. Is unfair. Consultant ya job group emwe na mtu uro te consultant na medical officer ura tathithia masters. Cannot take consultant. Now they are together. Then it is not fair. It's not right. Ndaigo kiwa bet cha kulukirwe sorry ni county assembly na gavana na itikiririe bwa promoted kana na kurukiri kinya na itikanirite amantu yau kuna ndi na thine ri mwankari kinya buchumiria bwa yana mathaya ultimatum mwe mathaya na abwethera butire ngiro promotions babune ndi bukabwithie mugomo ina thine ri kira kio tumera twali mantu amugomo ino ntu tukwenda kumenya twi kio kio kira tukuria thine riku because batu tukuona there is a red flag me hago ro tega mantu ra jete toko ni red flag no tukwa twe kambesa irio ri na advertisement ya kuthithio cia promotion ndi niki tutathithia mantu jau now twathikira kwina marumas anga mbesa itio anga tuthithia supplementary anga mbito kaigwa na ndiba jokete jaka priorities ku change kana jaka kwe muntu go sabotage yes no tunuri kana igitara kawira mantu ja hapenete okairi kwa advertisement ye twe kuandikana ne kanso kairi ori kana kuri yekiri ne kanso na kwatuka na ngavana ukakawira ukate uti antu bako andiko miru ate andikana angambi and we have that memory twina no tukurikana twina murikana jo mantu jo kwamba kutho aba kwenda kanso or something ikio tukwenda tumenya thina ri yongo ina ere na remember the CEO ri kuno ore gitara kawira yes. So we have all the reason to worry. Yes. Bukethera bwena itumi pyantu bya kwethera bwena obwa kana bukimaka umwe wenu mugambi nwe aiki nini ya health no ntati obuthetera kana wira wa mtu atonya utongerie ne wachinchia ne itarira tarikuo anona nwethera mustari ne yombere akutongeria banki thira kwina thina kiri sector health nwe akutongeria banki kenda kwenda thina imba kwithithikithire lakini thai aikuo na aigotonya inkurigana kwira twarandite na we wambira nende ibo gwitikia mantu jegio gibombwire ya kwamba kwithira yakiagira nontu umwe wenu nwe ari kuna na kumenya kira kiongwa abo ba kwithira bwokulukira nontu atikwari ideally speaking ntekwenda mutetera but towards matera to discuss imukeki wina thina nontu ri mwene nyomba netire agura into bya kuruga sasa sawa yes aretera murugi into arugi bakweja bakuruga lakini adabite kweja methene meagi uri gato kuri nadabita areto methene okay na ade mukeki no wina thina kwa tuka department mugambi ba ithiria request gatugi ba ithiria request by kiria board no komeo tio agwitana na mantu ja finance uti agwitana na ku advertise uti agwitana na ku anything tika bo bagatwira where the problem is nikyo tukuria na tutagwata where the problem is ni tukuria is it finance agwendo kanso ura ba kansera kaire gitara kawira no tuno what is kana where the problem is nikyo tukwira board within 48 hours eto respond we will give them a strike notice and we will go on a strike. Akume chomo nkaru ari 48 hours ya kama ya kwirite kuthira yakithireti yati mathama kaisana abuko ari ruka na bando no kabukiri of course gatukiri for us yatukiri tutirarerwa tutikumenya what is happening tutikumenya the next step they want bakwenda kujukia but for us it is not a must that they talk because if they don't we escalate there is no problem we just escalate
one action after the other. And we on notice, telling them we need a response. Watu kabatirita, we will do what we know doing best. Bomba kwethura aba kwenda nyamu meru tumara ome for once mea no komeanto no betha bethirikari na bakiuga antu ba batirika kuringa gituma batirika kumara street ya baturinga gituma mbwa abaika kwa kubwimo to bainaira na tukiringa gituma market buga kuri antu baika kwa kama no bakwenda tuthithie u which we have capability to do it. It's not wrong no tunya tungo tuna uwezo wa kuthithia mantu jaure and you are ready to do it. If they request we will provide. Sisi hatutakataa kama vile wao wanakataa. Sisi ukirequest tunakupea hata. Mnaenda mkienda. Sisi ni kama Wakamba. Ukirequest tunakupea. Okay, endena ndigiro pokea riri mantujegie promotions na recognition na agreement. Ni ntobile tofauti kana kintu kimwe kana what happens. Ebu tueleze kenda atuba kuthira tukimenya ni bibi ongo bukuthetera no at some point akinya ndratu bako kwina mugomo yonda itari kwina mugomo yona sis anga clinic officers tutethera tukimenya kana twina umenyo bwa biongwa ibe kupongo bagomete. Rira from union. Probably unions yeza kwa court no thirikari tienda union. Weta bakareka bakwa butumbo from union nyingi angambi bugeta through court. Court ikagwa boringes tu. Ko represent constitution ya Kenya. Ira igitenga fana no yo ikite unions. So there is nothing wrong to kuthithia. But now from union bobati kweja ke thirikari rerio buga sign an agreement that we recognize bati to butambua ibo bo represented agenda wa meru. Babu ito butambua ibwe bo kareta mateta ja antobenu ke thirikari na kupatetera ke sheria. Na eka gwika document ga sign watu kakuga babu bwirende gwika micemanio yenu bwirende ku recruit members in Meru County bwirende kutetera antobena kwarandiria thirikari te bwirende gweta strike but bobati gweta reda bwale mwa kwangiri na thirikari egwa tweka ku bukwaria kwale maburuiro bati gweta strike but kwa tweka thirikari no bothikira you are not supposed bobati gweta engagement bukwaria mwanga bwatanira now kan document kaku recognize those union but it's in it there are 4 unions na katigwetia anything iko kusaina na kuga yes you are union and you represent alitingoge fulani clinic officers nurses madaktari bantu baeja ni ndawa ba record ibo ba represent mbio ki ibo ba present issues yao ke thirikari na huju ne tukenginja na thirikari na babwi bokandika bwandika barua tukajukia tukareview tuabutumira response nini abo bati gwita the last resort is strike manto jo maburu na ndika document ka gwetia karamu yake kakuthiria mwanga te match twetete na mutuma yukirie match mwanga othathira ate karamu ka mtemenyaga thwa kwenda tenda kajukirwa tenda kauma America keja gusaina ndina gakobo ndombe rojo imbetete gusaina recognition agreement ya agent ndawa Nairobi County baba ito apply na batu te agent saine but ya merwari no abati wekira sign no abati ku sign is employer the County Public Service Board of course with the consultation with the executive no ndo bwa andika bo baikairia bwa baikiri bakaikiria ligo te wakiri thirikari akatheka akauga no si I see the kuna makosa rekebishenia bwa rekebisha bukaya bwa sign recognition nothing hakuna kitu lakini the bondi kwero batwirite nyete na thina lakini executive nio itena response now it's just people who are not ready to work they are in office bengugine ndibate kwenda kulitango just for one reason or the other buga ukantu kura kwamba kudura abenda gaturinga gituma muno ba ben objective chiao only tulinda atukona ndo baba jakabetho bena the leaders bena motive chiao turinga gituma gutwika eothi madaktari abatura kuringa gituma batura kumena thirikari we have shown goodwill kaba no tonya goodwill to monire goodwill no teigwa tukiaria for the last 1 year sure but nige thro boga tumunta of course no kabuka abo na tu tukabwira gitumi kia kusaina recognition agreement nimbi recognition agreement ke kweja legality one ya kuaria ya kumba ku represent antu ba kurigare ukuigwa na rira wandika barua ekajukua serious no ntukwina agreement iya ubwina agreement na jere run ko jukitie run gesa ko uga nkare by 50
so no withera one obligation nyoke through utiri mushara that time ukachwa naro kaita ke don't meet obligation because it is an agreement. Secondly, ni eja members benu authority ogitwa mbesi ira kia magikuwa abagitwa cia kurani ofisi. For example, and Amiro county bakagitwa let's say 300 or 500 no whichever amount. Bezera cia kwa moke magikethwa kino ofisi yake Amiro ikethwa ya andikite bua secretary ya andikite mtungi ibugomba ko control nyabo athithia maandamano ja upo ina resources cia kugura roji cia kugura ata ya kuthithia strike nambi, so it gives the tunenkerenya power ya resources. Yes. Na kenda a union yo itwikanende ni kwa recognized na kinyendera bugwita gusign maybe butikwithira kwina kathina muno ka gusign ni bibi ongo batikumba kwithira bukikwithia sa union. As a union you need to apply, you need to provide the document necessary. Wewe unapeana the certificate of registration, unapeana recognition agreement and document, proposal. Ni proposal because you can agree to change here and there. Obanengera boba ka review. Ukethora pia ukobanengera list of your members bakan justify other members babu ya union bati gukinya 50+1 au member watu ka member bakwa is 60. Oni bati kwithwa ndina more than 30. Kenda gutwika ningi neko represent majority of my members. So ukethwa kimita those criteria but babatera otegera bakona kwa list bakona criteria na mbibona no commit and we just sign. Yes. Tuchoke nende au ki promotions at least tukuelewa mantu promotion na recognition na agreement at least ni tubire tofauti na okay promotions as a union tikitira ni irol siriko play kenda utira maybe antu bakwa promoted in a fair na transparent way kana tu ni muko role yenu iriko as a union. You know for us unions represent workers welfare. Kana union itetaira aki ya muliti ngugi. Now ro ya tu kuera thirikari antu baba ibanyanyasi antu baba teko thithirwo roko bate ja untu tukugwa tukiuga ata promote mtu ata promote for it one ni yes is wrong yo kuwa tukiuga it is wrong. And how kwe mtu utire ata promote every 2 years ata promote kwa na kwe mtu otigiro home. I don't know what criteria the board uses. Teme aba tumera bondi. There are time bondi rere oi ba promote anto nyanga imbesa ba eja na ba promote. Boy interview bokai goro promote 2 years ago no ora promote nya nai. Bokai go mtoro tu ate promote kwe momo pharmacy we na miaka 11 ata promote. Na braga. Ageta interview na ate promote kwa. Now ikiko to anda go call off tugeta mandu ja tugera bondi. Kama ni corruption is unfair. Na to ba call off ukenda bereza na ino to shwenya meeting na boto bera. Batu erithia ni ate mtu mba kwetwa ata promote 11 years nonge promote every 3 years. Eba tu ire to te corruption na tu ire criteria ko botumera. Which means are they using? Na kinyandire itokwa sumbuka corruption aba kwa nanto ba tired banjeria gwitambeza bakiwa oni ngati gweto roundie reta ngiri 20 ngati kwa reta ngiri 50 ikyo gwa bato eringe tu bato kiwa we call them out to ka bera na that's a law of the union. Member te komba kwari oro rina ra gasuru oro rina ra kunate ate ba ukinyira thirikari abera kwau ro union ni kwetho embridge ibatu to kauga on his behalf ko make sure mtore ate kwa disadvantage for nothing no to facility ate ona kanya nyanga kuja kwali aja tiga gomete tutamwira no me facility je eti promotion wengwa so kuli no officers bakalite for a long time but promote na be kurukairo bibi vyolia tatu kwendenya kuria board. Yes, ndira mtaria mno atira promoted nembi atonyere kuma King Job Group yembere au no waria omwanka kaita kabimbika kuritaya ni imantu jo komba kwithira kana challenges iri komba kwithira kulukira kaita kau no kumenya no tigiro wenzako bwa bongeria house allowance ogwa were angiri mugwanja bere angiri mugwanja ndi bwa bena house allowance bigger than you no to bagwitithwa ngave. So challenge ire bena jobe na problem financial challenges bena problem ingi be yako retire baka retire te Rwanjo Group for the pension purposes. Na mtu kwa na kalete miankewi yonde ati promote toko nyamulale down no ntu ari uria kathirikari mene tegete mbende takana ne ate awoni ndi ndi ata bombo thithi nga promote okuona
omba gutha atina mbeza iu uje kuita mbuga ethwa gaikurito promoter, which is wrong. Nontu batu turuga anto iba promote continuously. Na Nyeri County board ya rais kule anto baba ingi ba kara wrong time bati promote. No ma eba itidiri eba era tu job group na diri job group. Uga kara 11 years do kuringa ba mumvutiri job group. It is wrong to I think ni era mara ko. The counties ikudithia manto ja mega kwe counties ikutaka iko office wa ukara muno is very wrong na itekwera why baka move two or three job group baka appreciate service area twire kwejana na baka kuona irongo kuthithiria na office that na gukiria morale we irio to vera isa sawa itukwenda antu bandi kwa batina ndire na ciuro le facility wenka dispensary na ciuro no kuthithia thimi na ciuro no kuona aje baba na ciuro no kuirugira chai na ciuro no kuthithia na ciuro no kuthithia mantu ja jonde na ndure ke mo promote atwire kulita nguge wenka for 1 or 2 years irio tukubera yes kuongera numbers is okay but aga promote itho better kuokiria molala wenyo kiongera onge aga at least thirika ne ku appreciate service ira kunenkera mwananchi ilo tukua is unfair not most of the facilities ina nazi more yes okay atuketa na mbere na mbango yote turingeme daktari Elias neno ntumetirite mi wiki this field for a long time Meru level 5 ethai kutwi ni gwitwa ki level 5 ite to level 6 ina atokinya mwankira thai ekweja no ntu Kenya defense ikuthithia injeshi na inangugeu kwinya incinerator gwako nyuma na ara stores kefi stores ya kwithia incinerator cia kwithia waste cia ndawa ira cia expire tena mbi na waste cietu kwa project ya kuthithia nene ndio na wona completing kumeka offer a lot of services to the region because is the third I think in the country is incinerator jeu. There are good things happening. So we are just waiting to because haijaenda mbali sana but good things are happening. Yeah. Awe daitari na no kumenya mantu muno jegie health mwako yuwako wa project ikuthira mantu jonde akwa equipped yatwika level 6 yatutethia atia aturia Meru because akwina kachumba ira yatonyere kuma tene ati cibitari ya level 5 kana bameta Meru general kwina muntu inya wa mure na ikimwaje kuo atikia no kwina story ciaga tene cyumba kwithira achikiarwa tugaitikia atia akinya ke mantu je yo tungata ya kuba kwithira yakia improved yata level 6 it will be a national facility it is the kira na county now county ni bati gukiria level 5 ciayo nandi ikauga tukaithia Kanyakine level 5 tukaithia Muthara level 5 tukaithia Nyambene level 5 kenda gutuika antu beto bajua no vai the very fund Kanyakine kana Nyambene bere bakinya level 6 no ndo ekinya level 6 ija Kenyatta joto tuma mwaje Kenyatta ria jange jalema anaenda Kenyatta for specialist treatment umbire level ya Kenyatta so services will improve itakuwa na autonomy ikaandika antu bayo atitikuge ketho ina ritikuge bakungana yandikite yongo na ikira na yongo so services will improve the only problem is that it will not be able to serve the Meru community the way it was serving ika national ikasabu Samburu Marsabit everywhere patient aje bakauma kuraja bakaletwa ariko bakaleta kwa level 5 ko batu merimwe o turama tokanga general thimba ko matoka general ukamatuka general ngire ketho gukiru county no ndutimba gwita to the level 6 utambite okurukira the lower level facility then ika of course ikethwa services ikwa in national setup so ora turarira ya kana yo muno we will not rely on it kethwa kirira kwa the whole country na is not easy ati ukomba gwita ura tari tureta igwa mbinu the general hapana you will be referred, you have to be referred there to become a referral facility. Wow. So then it depend on the county kama watainua ingine wasipoinua itakuwa mzuri itebua monono ndo amerubakaga kwa gwita no one utumba gwita ara directly utiambite kuona ina level 5 kendo wali fund
kou with the work account mbesa iria baraikagia na level 6 ku manage no ntu ikurekwa sibati gweteka thithia level 6 level 5 ingine account igokiria facilities but it is good to have a facility near us antu mwaje umaona aje kwa Kenyatta le aterira irua antu maja wikwe moi teaching and referral amba KU si service ikuretwa akuye na batu so it's a good thing for us as Meru resident because you don't have to travel to look for accommodation and everything nyori fa ogeta akuya aja ogana yeah. Wow, tukirikia kwina araura nyungu nyamelumite nyungu akikandi ukimbo mwiri ya SHA. Yes, wewe ndaitari na nukumenya mantu nkurugije ige SHA kinyabura batu mimbi akinya tukumenya SHA imbio yongwa inafanya kazi aifanyi no tukwino gwita kwiba kuwa unini andirire ungi akawuni etandirira anjuzi ndone tukutwikite nendi kinya etetekirwe gwita kuri ya mbecha umeya nthiguru ononga kwina rwari rurio rwetikaniria na tia kurera irete nyingi mno ingiri 500 yake kinya rwaribo kanini ukari otuonga thetine ya the standard umantu jege kandi ugimba mwiri ya SHA tunaenda wapi na SHA? Unajua initially ituambirire kuwa SHA ina problems yayo no the government inaone osindo mkana otongeria kulingana na akili yao batu itakene chef bathite kintu gigwitwa SHA SHA bakwena limit iri kwejana cia mbeca kyo kugwa ntu be complain muno no ntu gwatuka ugo no katuke for example za chemotherapy no ye cancer no ingiri magana jana ukaja gwito jukenda werea cia kuruka jana it means uwo kuririo karia ikyo kuwa berira bakiuga kurugo geta uge undi aririro but kurugo geta several times 400 ira wethira agerwa arembio Cash remit ire wethira kana gutho ugo no kwenda gweta thieta SHA ikurira ngiri magana jairi sibitare nini ikwira uri ngiri magana 3 tikwa kurira kana ririguru na no go karia now the problem I think SHA's problem ina problems yayo nontu ita streamline kabisa utakunya mantu ja corruption ya ngambesi kuiwa ngambesi kutithia so tuina problem but tukuga athiri tukera wananchi ibweka kuthwa nayo yomba kuthwa ina thini nyingi but ibweka kuthwa nayo nontu utemenya ri iri umba kutethi umba ku unlimited na SHA gakutethia muno na at the same time SHA ireta mbeca kulingana na membership nyantu bangana county eu batonyete gisha nao gwathuka bwina antu ndagwita kairi gwathuka bwina antu magana 5 na bangi bena magana 9 antu baba iri njisite magana 5 county ira ina magana 5 na ire ngina magana 9 uro magana 9 akaona mbeca nyingi kuma gisha cijite gi county nkurukie wowe na antu magana 5 no ntubwira kulingana antu baraba bori kurutete nao tukuga tu iro wigo tukira miro tonye ni batonye baba ingi tuone mbezi of course no tuina otaku imbeza put cia country onda tuone kira tukuona tuone nyingi cie nyingi miro ciomba competitor services kenda mbezi ira nayo cia thirikari na ye kaomba kuitumira ku competitor services cia wananchi kethera bagatumira competitor services cia wananchi me hatera azima no tuikweja cite ngugi unguka antu no bedro no cie ikarewa no cie itangugi ingi but we hope thirikari rero you have prudent use of resources kana bena interest ya mwananchi no batumira kweka kwa antu nyendo SHA ina problem antu ba register SHA you never know when calamity will strike yes okay anibeka sana sa Elias tukirikia ndio bokudro kia ile kamera ebu araniria na board iyo yenu uba kuregana mantu ja promotions mantu ja maybe recognition of agreement mantu ja kusign yoku abandu ibweterete kusign butasign bwina mwaka ibu kwenda kumisign ari abo nontu ni inkuiwa nkaiba botho kumono ethaira bagakira abone ibo kwaria batibucokeria betere mwaka bone katho kaburu irio bakeyo buchwa 48 hours ithire batibwaririti bwayane strike notice entuku ijile chidire butirarirwa of course bweke mathaga ya kuritangu gende buteta kututungatira cibitare na batu itu tukaumia na mwekurura aina eu cibitare maybe ageta rwari yethere bukugoma probability yawe na kana karaiketira iri ndi sana please talk to them tiko mnyiluge iri kuwatumira
na kethira bakaibwe bagetera bukinya to an extent yatiri nende bugwika interview ni bya kuruta ngui nthi na buti kwenda kuruta ngui unikauga tu a few statement buge bire County Public Service Board bukathukia goodwill ura gavana ambiririe na unions no tu gavana akwambiria goodwill na njirio turi amijare tisereri na atwira tuga promote batwi itwatekire that goodwill na for the last 1 year turari ona goodwill eu tiga boto ona kwe mantu bakuthithia tutikwera please do the honorable thing mbese cia tengerwe na butindi umbako ithia advertisement butije mbese irio na ino ntubwaithiria andibati na mbese irio na boy budget na boy wenye numbers na boy advertise numbers ziu so thai butimba kugaruka bwanjiria kuringa kona nte umenye kona iri kuna mbuge CC finance mbesa nugiririo no confirm irio na bwana nkane request please tikieni kwenda gutuma mero batese ko 3 baga services cia healthy na imantu twangiriete ibantu wingwa bu confirm ite imantu jatengeri budget besa chiekirwa na ndi butwire na ada problem ire tuone ketho no to solve problem we sit down to another problem no solved. If it is not solved, we see the next course of action. Tafadhali, we want promotions like yesterday na hii aturundi nyuma lakini kwa tuka intention yenu mbondi kuthukia good relationship with the governor union have, so be it. Thank you. Wow. Nibaga sana mutegeri wa Meru TV, nibaga sana sa Elias na tubagutikiria kwa studio chetu cha Meru TV we. Tafadhali. Baraba irresponsible. Ebu fanyeni vile mnafaa kufanya. No, we can't wait tuyakubwa next week but one etnendi andaitare ba Meru ibagomete. Ureta chibitari utikuona wa gutungatira no tafadhali. Ombani kwethira bukibwithira babati kumba kwethira bukibwithe kethiri kwaraniria menya kaita kamukinya kwaraniri kubui. To mwanka akwethira nende imbechaki. Kinyabo kyoto bukerwe joni kukariona na una ingwetikia putiri akweliano inenwe no kabukela na kuwatanira lakini ndira bakabwa makano batikwenda kwichi urabwaraniria au nyo thina yomba kwithire kiumira nibaga sana mutekerwe Meru TV chekinyi thatu nkomba kuthira ngichogera murombo gutwa Faith Muchemi kire mubango ywa nkathi ya kithomo ni wambeta muthoni wa kiramana mitandoni yetu yokinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya sa Elias. Yes. Thank you so much. Thank you too. Nashukuru sana. Ibwega kutwetaka tukaera wananchi bakaigwa bebo. No wananchi bona ali moja akatu tuthura thirikari. Yes. Ibwega bakamenyenya tunga twina good for 1 year. Kinya promotion iba thithagia batari members bonde. Idi twetikiririe. Tura tuka promote ba. Almost nusu. Tuka promote nusu eu. Nusu eu ingi ukamithithiria budget iwe jo promote tena. Ya tunga tuli understanding. Lakini kwa tuka cutting corners. Then hapo tutaachana, hapo ndio tutaenda east west. Yes. Thank you. Nibaga sana mutegeri wa Meru TV nchokire tendene ndekete kuraja.